sang mau kalangan en kot kalangan kiang kauno sengakan maur iban taulat iban sherong ke child songkan mi share bodo stock up iko propor ki sang ni I can share masanang korsnanim sarawite kapag ramas magang call to pag kapag ikinta kip sa paleng okay imi men kopre ki masanan kot pokomyo ngoy changkak rong mau is kitaren Jesus is kitaren kauno okay me Jesus katin biata pa ia tel problem kai tek so manamanen kot the coach jamin sabang atay kapag ia tel problem katay solang identity crisis to etra so draw sa is kitayel so draw sa is kitayel te so to mangi no kan me bit kauno me to katal more teken manokela pete site kayane kan kitayel ang kausanan more cup me Jesus Christ ka chimpola og child more kyo kareta child rasong aramasakan me sai alema ka pante paral ka child rasong aramasakan me mo okay pa okay mong kauno child vira ramas makeleken mong kauno ka dore sanger karyan tip o child mong kauno at child in na ko kan more a pain ki child pag ya taking so caution rest assure our soul melele ni no kan me to ke ki child magardak child we lulu child pilata luwat pe child ka melele okay child pilata type atay kapag sto ka sapang pe child mamor ko buk sarawi ai ka sampala banchan kap kapureyang pugchang ka krong mao wale di mensa ma mai kan koros makat kasta ma ngeleyen ko we ma we as moment changa ma na reception Magoy mau kam kap tam sa pape te udatan tam mau oyen bilto la hallelujah Jesus thank you Lord thank you Lord thank you Lord thank you Lord Rama Shanta la malakam berekendi la malakam ipa para kasaka kara malakam berokon cerebere esiki la malakam berokon Anyway, suka klang comments, but anyway, kayo naramimin katamangking child sa nesiseo, riyesa kono riyesa kwalu, pingkano masani, let us make man in our own image and likeness. So, kamuyongoy, kitaka pagpagitano mo mong God, nituan God. Child mga year storyo, aramas, makauno kapagata po, kauno limpa ko, amen express, kalangan ng kami, brother. Amen express man kasali, amen express love. Well, love so taka kosan lale lawa given away. Okay, so lawa express. So kauno man kasaleta sa pulma limpa kakapagata ramas po en fellowship. Ene wongi so chay mangi story ramas fall. Jesus Christ coach to or restore the first plan of God through apola pon lopo. Okay, so kilel sansal me Jesus Christ to a kauno kapagata ki child po en express limpak aramas popsang aramas sabaik aramas ngayon south pitiye di snake Satan porto na kapagabukan God pitiye di aramas so Jesus Christ kasto kaporeto aramas to a ansawat kita kilang cross o pogatan kilang expression of God's love okay so kita doubted if we ever doubted that God loves us kilang lang the cross kilang lang lobo kauno pakong kita episode oriyesak siluo God placed everything under Jesus' feet and some kauno kaya sata Jesus sang mela kot kitala nalam bonangen me korusia sapol makapagpag korusia kot kitala kauno kaun Jesus bonangen o katan kime nanlang samba pan samba emporti sangi o katan kime sapol makapagpag korusia kiti panalilwang kauno okay abut katan ki komuyo ngoy me paluar
what kema Jesus chapui como yo ngoi paluar as emasani nan iraju kriya sakriya ri saksilu komna kwata kisima mata kata apo emasani me he place everything under his feet Ariay point and Jesus even chapin momotso como yo ngoi me paluar kala ben momotso everything is under our feet okay nan creation of God como yo ngoi God Almighty God Elohim God makapagata lang o samba ng position in creation posito created him ben mia so como yo ngoi kita metapin sabon makapagugungkan panangan kita korusia memimi pan ne child do pues ko saya everything is placed under his feet awas sama tawa ka de dama como yo ngai body so ni palwara armasio manga ye kauno palwar ye como yo ngai pan ne traga ye Satan so makapagugungkan korusia okay pues Kecil, ane besus ria wano kengalap code, weki akadede, asa mengen sarau kaya sa atasan Jesus, nan so, agot kita lau kamu tang di palmaunan code Sam, yang akit komu yo ngoi spiritually tu ada answer what kita born again, kita ipsa pal cayangi Christ momod kakaon. Physically, di paluar. Como yo ngoi mimi ne palwaret pon sambawat so kita mimi pon sambawat kakaon using the authority jurisdiction of God's authority wasama chakosanya okay episode sewi sa bio scripture ka korasmikos ko so yayar baktoso mensangot men kata man king gitail is gitail rehn God mabuksaro masani okay to anata pungkeng kita, perenkeng kita, pakai kita, jadi pada, pura to kapuri kita itu nanti wajahilo, position us, kita, okay? Episode sewa sepayo kita conlangkan kapag kita peran papa akot, o conlangkan pakadar don papa Israel kan man ke komor, Israel kan man ke komor, Israel may sapal. Okay, korusia kan mesai kiyang kauno Israel maur sudah conlangkan uye papa Israel. Ansa memang sudah kiyang Jesus Christ maur le de wing and south. Maur le de we koten sambawat. Pena jurisdiction, pena area. Ansa makamu yung ngoy mo itan Jesus Christ at maur. Ngayon saraw kakao na maur. Iwan mo itong kita mo itong. Okay kinta. Ansa miya leda jacho ka leda kauno. Wang kauno alabalab yang mo na cha leda. Kita mo itong. Lo kaya wayo enta receive, okay? I receive him into my heart. So ansa mo kita mo itong iyan. Kachlong o kaunta cha maur. Agat kiyang changen sarawi. Aramasaman sa mo itong ang gat kiyang encounter maur. Ngayon sa ako siya kakawon. Kikarata insene kanina nga nuduk makaw yung maur ke. Okay? So, kadede mao san salamao ibro ewe sa payo. Chon lang kan. Ragabagubagitan patakot. Oy raila kan. Nan kikomor. Karetak chabananana pil. Employed. Mako saya me. Chon lang kan ko doon serve kitayl. Chabananana kiyangan. Chon lang ka na puko tamen muya. Just ka baka bang chon lang, chako sa yayan dan muya. Okay, pui kami lele marko doon sa wasay kitayl, at chay pabun sa Israel, when rapid pa iraw yung kikilang kitayl. At baktodo Israel me pero sang kitayl ma. Baktodo Israel me enemy. Kagin mo yung mamayer, sweet dreams, insin na mau. Ismes parayuk. Ismes sila yuk po yung munchityo te ko totoo yung nipong. Chon lang kan. Okay? Eu testimony naman manakap metuwa sa uya crusade wasakis mainland savannah. Our power of God moves mighty. Matang kau nung nanen marati ngayon sarawan meeting loud. Apo man manakap sa men ko anta
iklan dala iklan cholang riaman ekasaya aman bali koya kaman bali sakoya cold sore do ready to fight ansa magchaikin kaudaka chaibil con much presence of God Maradin ngayon saraw na na tayo wasang kautangan. Cholang kanyang mo re-administering pwede ngayon south tayo ko do prapta ka rampat de songkan. Okay? So, ime ko sa kusaya. Cholang kan ragodon papa Israel kan me an ki komor. Israel kan me an ki komor. Iko sampalin kaunon mangi skitra. Mangi skitra po created us. But do we know Him? Do we know Him? Lang nan relationship with rasang popod. Ikamelele mi me kauno akapagata tamo I kaitegra single man single woman akapagrata I wiya ran popod pueki a man kitailen asatakot relationship I goten relationship kaitegi goten religion me do to kosonet uyamo kolamo Okay, jauh ya bapa ko teman muda lamu kyo drasa sa jam masak macam suban sa penglajar ikemi kita okay, kecai kodosanan morok cai kodosanan religion macam lip sapahal, cai laso tam relationship wow, Jesus pokongnya Jesus makon terbaikan wow Jesus wo kita lain more oh Jesus interested in me Jesus sujo mentasya kalau kaya kami ya lah menso so kerja isu utarkan kita kosang nan religion cak kodo nan relationship so maurin solang maurin relationship rasang Adam akapakata Adami Eve ram popod okay ram intimate ram anyway so nan relationship what ma aman pakong amana aman sutonok pakong es just sweet es jo imong yongan koten mo kaya wayon ta intimacy to it intimate to it may pango saya popod kita perperen nampung aja camat matong pana cawan ti pana camong pana kita es so sweet kasi wulian kita man choro rampoten kamen papai, kamen pakongi, kamen patpatongi, intimate, lalongda. So masanem pompe mi bangka wewe ta, abu kamelele me kamangi. Ako'y popot restaurant intimate weta yai yolo. So chamen kasaleta alem baka ko to. Yakanay mo kan, alipan papa seli krani seli abon sasa. Okay, so miyasangan relationship ko nang popod me intimate me limpak communion ko sa ipa na ew pa na akchiktik pa na papa pa na limpak pa na intimate miyasangan popod me amantawi uya okay kay dek song ko popod ang morin solang pagkachan kapopodon Jesus Christ anane me intimacy yo anane me lolongo me pakongo me monikiyo kay dek yan yang aja di kisah ulang. O instead name and what so. Okay, kay dek intimate relationship yo mo. Magkarita ng ko dial silu. At ang sangan sa ulang o lukewarm. Lukewarm to which ay yes Jesus up. Tsaka pa yata kupuran Jesus taste. Tsuk kasali yung ay limpak. Okay, yo popod ki. Ola man miss tsukak angi intimate relationship angi. Which a limpak lolte. Okay, mau adikita. Pakongi mimina relationship up to. Okay? Kay de kisongo. Nang ko dial siduo ko sa siya sangan mo rin sa ulang karasayang at relationship ongi at lewongi amen muski sangan relationship. Karata ito ki ito hal como yo ngoy asa me rapture ban wiyawi magchapan asog magchapan yang kukola chapan intimate chapan kologolong katra stage in intimacy with God intimacy to which karas ma mair kalik kaberdar klok silu bayo kamen kapakap okay kilal kayo mo sign kayo mo berdar kapakap patek sabal mount court masan worship
kakautaki kelep sananam nong yong intimacy ka mo kauno irong o binasangan merchoyo ni mansang so memang kitong intimate time kami te kowe kekikiyang kauno time sani yang pakpake hai te kue kepinyo kamakiduk kerong kapetiang ngai sarau ke mokit kita ampak pagakot ke spend time mongi okay so sign kai ma kilel kai ma o kai te tapel kilel kauno irong ki chalel na ta mongyong so mongi makcharil okay ma cha memelel sanan mongyong intimacy with them so prodondami we koskosia younger child Pilipay riyaw tuwaw isak kamgak watak more. God exalted Jesus above earth, heaven, and under the earth. Kaunop ansame kayasata Jesus o kiyang sangoros. Ang partisan de pongi nanlang samba pansamba. Ansa what o bilban more. Okay, ansa what don lang kan uye kau ta kong kauno. Ansa what aramasakan may sapal pon sambawat uye kau ta kong kauno. Chachan miminan physical chakak partisan o pongi. Kitrakak tairo giti chakak kelebuti. Na wasang kau tong kantanan na chaparo just bilbil. Tairo giti kelebuti o kapakapongi nan hell armas mebil miminan hell. Roye tay rock roye wur langkot abo pantalar. Okay, so one a child kauno ma puksaraw ka dete yung gatra describe about our God kawo yung gatra humana tra kotra so gchanane keliki ang gchanane koporopor sang bawe magtawiya kapakapang tuwiya relationship ang kotra man mennalang pongi samba pongi pan samba pongi. Okay, so Chabanasame, you are the greatest, you are the highest. Taipan Tongok Yaman go, Taipan exchange key. I more and Papa Hotmato Ligan coming. A book Saraoka Tete is coming. Okay, so as a Japola when Copre young child more so took a Copre young child and do a child, Nidona take up a bookta, take up a bookta and moment kauno, Okitel, Kapukutan. Ruler rehn, kecil kapag subdue, kecil kapag counter, sabol makapagpengkan. Okay, may kacen masaninan sa necessary sa kwaluo. So, murin chisa sa pola, kachkiyang kecil authority. Pungan ka no proto. Kawawayang warong ko matuwi sa kuno sa kisu. In my name, you shall drive out demons. E lakiray ranggoan batak, ranggoan kalok, o bil tatong maray, tatong otoy, o kausaway tebel. Agi tebel ma child muntiti, agi young child Mario, wegi mangi me, kauno, uyaita Mario nilela nanlang. Samba, oban samba. Ma tebel evil spirit ma child muntiti, tebel asa. Ayasa court. Okay? A mimer and kano or bisgentido so ayasa court. Chevela sa court loud sang the child so long. Okay? Imagarata chana nip sa pal. Pugjanyang asa court. You go say a chevela sa court loud sang weki. He was once an angel. Okay? You turn long, kaidagatra turn long up, turn long go sambal. Okay, sound worship God. So easa kot ebisgandido for some power tapos easa kot Almighty. Magareta. We get the dogma Jesus Christ. We have been lobo kauno kalinganala marin Jesus. Are Jesus katkiang tay kokol wo koi kalok. Tatong mare cows chapel. Eh? Ransaraw yes Ransaraw yaman sister in the Lord testimony gimme. Ikoyerte iyasoyer kapakapap. Isa sa cows ichukung cows chapel. Ikin kapakapem pakpak lang drawer court. Chay koros koyertaw yasongko. Ichachel pakpak lang court. Pagchay chuminang puksarawi. And so what kitay lip sa bal kitay watak ministry in Jesus Christ.
Aragachela lasang. Okjay watakata masani. In my name, cast out demon. Okay, ni maray tatongi atay o cause away demon kan. Karata kita solang, trasodra masak tepel. With Jesus we are young tepel and me pa netaka. Quote we are young tepel and me pa netaka. Sani scripture mean down. Episode reasak real reasak silu. Jesus we are la tapon momo so come yung oy kalap. Ay masani will song correspondalial one kalap will song correspondalial one Jesus Christ so my imam nong kita me palwara dame mi ban ne traka kabugabu koruse yanga ke tebel ban ne trail ka so ko sampal telan rong mau we go back to chakin pokata tebel dueta a what okay dueta what ren god peki cha mon chai lom pok chakin chai la sa ngoya sa sangan pongi tikitika no ni yape ibiki suma no ni yape so ik masak Apansa wata sula korang masak makita muidon Jesus Christ ata nor tebel me masang kita ekonang masang kita makita submita ata nor submit medwito kiyang count Jesus and count ata nor babay kiyang kuperang God a power and God pantang ata na tel more okay when tebel and masak Luke isak tuawo ebil ko saya Masani, I give you power. Iki yang kumal manaman. Ansa me orang ko wala kalok seri rai proje rai. Kan ki tatong kumaromi. Ako saya kelang lang chepela popiti to it a lightning. Okay? O bil ko saya iki yang kumal manaman inta yang kumal iki yang kumal manaman. So kete bil tan apa masani. Kumailin te peran ki gen sa utakana Rong kumai peran dia tamailan jadi nak mengkamor. So dami ko saya watan trepel sotra. Tatakan trepel sotra. No count. You already overcome that. Abdame kauno peran ki. Bonangin trepel arong atay kapag was sepetawi. Adatra and inting tinapukang kamor po yakat stone kaparegi chay lareng court. Okay, so my chapel cow said chapel such a what the way young tailor manaman. I take megot it's not a big deal. I take megot loud yo momo silang and god. Wake it back to such a position god akita nankabungoros. Chapel abo song and magot kapagata mimi ban ne child. Okay, up damage child and kaperin kita at a child in chinching nampogan kamor. Man. Hallelujah. So, when we take our place of authority, yan sa magkachakin alanan, the word child ni dog in Jesus Christ, tame ka chun biya yung child, a child of fake young God, utan, a child authority, a child pum pam with your dog, a child pum pon, a child munchiti, take up a bunkan me, child as a child supertisang. Kabugabungkan, kabugabugtan, child count. Aramas kelep meso. Count, count ko kuwite light ko kangala, songon mam kan, magamen light yata kangala ko count. Okay, kabugabugan, muro yung bibir kaskiti kangala, ko count, kabugabugan court. Okay, the chapel, such a power, a powerful answer met aramas. Sabay gong God of Jesus Pola o corporation manaman and kakao naramas and tebel so tebel mi ban nen aramas wegi kauno me tapwi kita me kalap kita me palwar atame mi pan ne taka kabugabung goros kita subdue ki dominate dominion rule okay counter Remainder, Jabang counter, authority, Mekauno Kiyang Kitra, Abangak work and so for a smart child more submit on God, submit to the Mimi, Pan, Kuprang God. Magchapet Memorga more Impelian God, just struck the donkey authority, the Pung Mekosan Rain God. Okachama more Impelian God,
So answer acha more impelian goat o kuprang goat is account kita tebel. So ma tebel ka account kita just triple ka cows ki tebel chakak. Okay, same kingdom. Huh? Makarta ita magtraka cows ki tebel makta miminang kingdom of God. Pwe masangitra pwe God. Okay? Pwe God reta ba masangitra has chuka aban masangitra pwe Jesus a wrong Jesus reta like lang magtalan relationship back to God. The one quarter we are done in chapio nan same spy we sue masani submit yourself to God, resist the devil and he will flee from you. Okay, chaban pelata mamor nang kupurang God tama God masani tama God kupurki tama melelin God nyata watak masanin God kawitin ngan sarawi and submit yourself to God, submit to it kiyang God tamor kiyang God and kauna tamor katram bangkak resist the devil magchaw yakap kabaran nan tip just kiyang God tamor chakap kabaran nan tip o kingdom of darkness where the Satan ngan saud uyaka kauna tamor karata ebana pal Satan and Balian Satan. Okay? Apa mangai magita kian Jesus Christ at nor kitaban kabagap ni marin Jesus cause away aban chang. Irmanan ki kamelel me. Kauna makapagata Satan so kate no klaumo muni. Ansa magita so laumo muni Satan abang kausan reta ka megita la pomia assignment ako tong kemela ramas. Okay? Ako tong kemela ramas pen Jesus masani. Akatang kilibrap ako tong kawela kemela prap. Angoy ko to pukanan ka maurunsak. Karta okay tuon sarawi maklaim mereso lang rakenta kedir mamal ki Satan pukan kot ay mengkosaya pukan kot me uang kot ipisken sang nan lang wana solar nan towe ko dito pun sampawat yawi pukan kot kamuyongoy puen pichi kitaseli pukitan uang kuprang kot kitan masak tan biaki atakaon so ansa magitan masak Satan o so toka balian tamewia awia kawela child nor giturin sere making kilang tatok and tepel mimi poe okay baba no kolokol cheseri kan tanga kilay moni so toka sarapasang o kaus ngen saud Chaban sarapasang o kaus ngen saud awasakos ko saya submit your life to God. Kiyang ko tamor akan bangkak palian tepel. Okay? Magaradaman tasota meleleng kiyang Jesus Christ tamor sutata ima empalian tepel. Chaka kalasanga naman kapakap sutra sana na tamoyo tabilala lasanga naman kapakap tebelonda. So yuk. Okay? Cham-chaman me chapela sa ikichay. Ay pon sampawat. Esaik mela Jesus Christ agos ko saya challenge cast away with cows away miya tama naman and cows away the tong kumarin Jesus Christ me masak simebang ko sa pokola nan hell Jesus Christ himself as mabang parata gebang ko sa pokola Satan or na kan koros yang ke false prophet so ko pelika makan abang sa pokola nan senesesori sa kwaluo coach kapagata aramas na momani kapagata ololi radikudukriye sa kwaluo bless them kapayatara naur indira naudela sambawat o counter subdue it okay rule subdue it. So, aramas, kapag pungkan, kauno kiyang ran rule. Abut aramas, rule aramas, so. Tamin dahil so, kauno kapag aramas, lumumani, wana tayo duwetra kiyang tell mem Pilipin. Kiyang tell mem Pilipin karata ping court,
a sort of rule kita muidong chan pilata okay makarata okay bidangki ata ko sota mia tasota ka ugi ti iba bangkang 1 2 go astomia chuklan kot mia o kot irong amangi meyipan bangkang 1 2 kon pambasang apoto amangi tasota ugi radi ahi yang ramen bilbil ekapukrata ne momeni o yang ramen bilbil okay to echa como yo oiranat magjamen backslide magjamen prodong got amo kalangan ng got machabang prodito magja ko sane di chaban so pesan to echa emangier me ija moren ma a muy dong tail a chai bilbil makarata nanaw yasangan gotak chakap mangi tolul mata gotra limbak ata gotra limbak pwe kapeng kichelta na momeni likeness and image momeni o yi kiyong kata men pilibil and Deuteronomy ako saya pilatam na or ikiyong mauri mela pilatam na or tuwa chak yung chay me ban pilata okay nan senes nan kalesia melas kila kalesia siluri sa kwalu an so me gutay bob sanger kalanganen ko Jesus Christ God to i ko prigitela nan kalanganen ko chay sapal cha prodong kauno cha ka proyang ko ta mor ime wasa ko soya ime kareta soto wak pasang okay ko soya ngaramas sorry ko soya ngaramas me sapal emasani imakareta soto wak pasang nampungan men susakan o men likikan nampungan mesalitikan o mesalatangkan nampungan olakan oliakan kumail koros wialar eo niyamail miniminiyang Jesus Christ okay ko saya me aramas soto wak pasang aramas me ipsapal aramas me miniminiyang Jesus Christ so jeli bilibil matcha salatak Tegatra sansal, magatra all, tegatra li. Okay, magatra men sus, tegatra men Palestine, tegatra men Bombay, chay soja work pa sang puegya chay million Jesus Christ. Arya ka prodong chay la chay buong sang troyo. Okay, a chay buong sang troyo. Chay lang ikas ko saya tama puksaraw ka dede magatra count. Kita count kapag quote kan aramaso po kita pain quote sotra count med weta lang may benda alay moro counta we ki men kuprong quote men we memore up count med weta boss Tuweta roaster chay jangan silipa may pangkarasayan sa namar kaya banan ka na balian siyak chay roaster jangan sili absucha chay relationship chay morin lutu chay uya papa na chay masak puyi ko santiyan mo kay dek o nga chay coach kay dek yung relationship mo father papa okay yung mag-checkin daki apa father samat magot-kot nan lang Jesus men kasaleyang ke trial. Ma a trial go to kaite go to noni. Okay? Okay, junto to kung mo sukang indayang a trial go to ani lap. Ilom kisang na to sangan ngoro ani lap ape ang noni sampakan. Okay? God Almighty, Elohim, the one who created heaven and earth, will express Himself through love. At ako limbak. Ang kayong kurente isak sidu, chabang watak takot limbak. So makita describe, this is how love is like. Or ko kan waksang kot makapagkatalang ho samba. O limbak, kagchakak imindaki intimacy. At weta akap awiyata popodo atami ibran popod po yan express. Kotra mo mana kapopodong sapul makapugubug kita tuwe trai. It's about love. It's about intimacy. Okay? Akichelan ki mata-matawon kotin samba kotra noni.
karda chaikin stuka chaikin lam kugot ak chai go do sarau yak chai nen pokot me wasa okay sangan wrong doctrine mata usapung ong go lo yang chai so express a child intimacy a child limpakong Jesus Christ kasto kato ko iki child pa nakarda ma chaban ibukingen at chaban nasame at ako chaka estro momol pa traw ya wik chan screwed up yung gamig chala limpakong ka child dolul was ko siya wasa puwegi a child miniminian Jesus Christ ria solar wak pasang yun ang punga child ang punga narmas korusia me katong kapakata aramas miniminian Jesus Christ chay sa nga troyo mong god okay chay sa nga troyo mong god so just chaban rula manaman kay di sa nga masani po kumail sa pulimang Christ or kumail kataw do ka ne pram o kumail pan ale dama god katini na ukidar kataw do ka ne pram puwegi aposon kauno epitoye sang rena panini kan me witchcraft me son unani pongi tikit kanoni ape o I kola nangkenan wasa me kauno eker Drue pram puwegi ape kauno establish kauno tapiata panina yan poson Gogo dito lel komu yo ngoy kita membombe trato sang Israel ta susu karani konakla Israel tela ramasin ligi apo kasako so ya puwegi Jesus Christ Achay kiyan Jesus Christ achay morso solar yata wag pasang yo nan sapol makalangan metoke sapol ma way Pilipil me Israel o kitayl sangatroyo kitayl men liku koras ma poson that Jesus Christ kitayl sangatroyo okay so on kaprera tami ko saya tatong hi authority kitay use ata authority bon chapel o bon sangan kapagabungkan koras aparamaso Aramaso, Jasutro kaun aramas. Jasutro kaun aramas. Karedama atrail chiak, te atrail panay, trail kin kakao no kayape, kaitek mokiting gotmo. Gibo, wana kasali ang trail mes chukaun trail uyakin trail gotokoy pon sambawat. Ekapung trail tani momweni uyakin trail gotokoy. Taton child fallen, taton child poputi, sangni, sabaygin, kapagapagana, kayon kapagapagana ramas. Apo yakin child goat kay den child giti, kay den child kat, kay den child jugo. Okay, child kapagapagitan ng moment goat. Ap mia song magot kaleptra aniki the more lale, makomuyo ngoy, kitawiacha image of God, kitrasutra, exact. God to it paragongi kita momeni okay so tama we are agot kiyang tala time bilbil pokita chai water ko chai ka pilata insana chai okay so kabur lang kita sodro kaun aramas just kaun aramas chai to use a chai authority bon aramas chai use a chai authority bon immunity bon rebel Okay, karena song yo membangun dong kaum kecil ceba nasa megosan rehn tebel. Karena sebab corona, cakap kasawi, mau kedua kisah ngai pungo insenikan, egosan rehn tebel, cakap kasawi. Song koras me imun tidur bantu dong kebuang dong kaum kecil ceba nasa megosan rehn tebel. Naiban dulu dong insenikan. Mengkeselar semua kasu poinnya ni jangan lalale ibana sa mengen sautan tebel uya tetong kier yau aku saya addiction when we kikisan na imoni kal ko baluarai immo paso men semua okay mego tuma ko tong control us count ke child ta tebana sa me demon Satan kisang a child pum kisang a child insana mau karja teban parian Ceban submitong go to child more ceban kiyang go to na child more o kausa sang child songan magodong kawi child la ab child en kakao na ramas so chai sutro kao na ramas we ke ping god as to count child kiyang child mem pilipila mag child pilata uya ila iya child count ai ko pro abang we sansana na child more po child uya ila I a child count okay
Coach sutra kaun ke child lau ke child pilatan. Mag child sutra pilatan uya child kaun smaka kaun ke child. Jebel. Hallelujah. Praise the Lord. Karatan nipil ne child serigan child jebel kaun Child chan ke mana manin kaun. Nga child puko pali railta. Poren baba God. Amag child bang county imagarada serigan kin. Sutragon limbak, sutragon intimacy, which a limbak or katagan baba no na bijatal count. Matak lago or rosmarianki, reckon turn around or wonk child ran. Pugil mo yata child. Chai sutra mong young court me, limbak. Card is for us, A limbak, a young child more, a maga in the pachagan, a so say child, a magachaban. Suja mamorang goat, and a take a caratani chase seriape, chebangilang, when matak mcchaki young rail. And take a posy rail silly rail to be took upon some raban loudla, mar race took young goat a rail more, udan raban palian child. Okay? A macachild ban so long, Kitailer Casalean limbok and cheeses at nature is a regan, chase took on rail up the child, Kakair rail da. Poren baba court, Kitail go waki, Kitail so say rail, Kakai rail tanan more from baba court. Aria Chevan Tulung Wamau, good relationship. Okay, God is God of relationship. So Tavan Mensugala, deep Tavan Mensugala the dog and Muntiti, what child more sang rain court, a perfect, a capcat, a mouth tour. Get Chesuka Kapobon ki Suwed kan magatel, Suwed kan gosan it at a gamor. Suwed kan gosani at a by young Satan, or we are Balkan. Matel more person sample limbok and goat. Mamor nan do a child. Chabanasam child sudra count Kapukabuk and goat, Aramas especially. A Kapukabuk taken, Chai Kapukabuk dan, counter, a papali or counter. Del tepel cows away, puego don kawig chila. Kaya aramas, which is chukauno kes chukaunia. Aramas, kita song troyo, o loli nantatongi authority and court, kita song troyo. Okay, banda habok challenge dame, old memanga. Okay, yang old manga panene yo. Li old manga, duduana karasayang. Jesus Christ mangan momotso me palora. Okay, all mange kaitek mangen tuyakitiate. Mangen kairoirwe. Mangen kakao na kosandi kan me ban poida. Li papa. Okay, rashuye bebe. Anis. Abong nan authority. Rasongotroyo. Dagot authority. Gatagoros kakaos chepel. Kita harus kakang kang man bir kan. Kita harus ekiyang kita authority sangat royo. Abud na cha relationship, olo limbago nga bod, liyo paikiyang nga bod. Mau dolul, Magjaban pilatame, jaban tadongi is kita magot kosanedia, ola limbak, estibil karur teka malabe, estibil witty aboda, limbak. Alia, sujabil, akiak la kalabong ape, sujabil, kakango diyang ape sisiyang, liya, papa. Imomompobod mesang rin Jesus Christ, kareda, bengarasayang ngoy me olo, ako mail me liyo. Ime tapui, akitail, momotso. Chay momotso chay bebeyang Jesus uk chay me papa. Ai Jesus tame uya limbakong child nan momotso. Okay, so it's on relationship relationship with Jesus Christ. Mag-apong nan authority, executing authority at a pungan mamor ni at a miniminian Jesus Christ ololi sa matroyo. Chakoros ka kausa way tipen ni manamanen court. Kichakoros kak muy yang an kaunda. Kapugpunkan po. Saro masani jang kaunda. Kaiden chan pongi. Kaiden chan pongi kapugpugan god.
ngay cái cô cô ta sẽ cầm bông y gặp cái bông can sẽ bông y sarau sẽ bông y cầm sức qua này ba ba khá là đồ ăn ni cái sẽ bông y cầm ya kaporen mamia aya sang poko pong y seli sang kan an sawat tirinaramas bông y maram chakai tu ko sang kan mà khao na mama sani kaunta aja bongi seri aja sudah bongi the one who create. Okay, so try saka bongi ka bukan kot try bongi kot kalem. Ponang ka bukan ka santing kot archetype. A song koros mi pa child lel chapel. Count Jesus pull chapel tan ne child ka. Magarata chashibi ban bil bongi tikitika nani uya mesara uya be masal wunani. Kapugabung kayo mo and Satan emi ban ne tasto bongi akay ban dadama mi agamana agagapilata bongi ap meman bongi sangang kapugabugin kauno kan o utingan triple aban lusang wing god okay bongi yan sa what aban lusang wing god pues so jama morki kosantian kauno kosani ki chaitin ando what child chai bonangin kauno archetype a song chorus make up kata mi ba child lel chepel okay kalangan